Zahvaljujući napretku medicine, učestalosti oboljevanja i smrtnosti dece je iz godine u godinu sve manje. Ipak, savremeni način života utiče loše ne samo na zdravlje odraslih, već i na zdravlje dece. Manjak fizičke aktivnosti, loša ishrana i kao posljedica toga gojaznost sve više ugrožavaju zdravlje mališana. Gost emisije Srbija online je profesor dr. Nedeljko Radlović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu na katedri za pedijatriju. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, moram da krenemo od toga. Danas je održan jedan veliki skup u Srpskom lekarskom društvu, a tema je bila vakcina. Sad, sve se više priča o vakcinaciji i koliko je dobro ili koliko je štetno vakcinisati najmlađe. Pa, nažalost, morali smo održati jedan sastanak u zgradi Srpskog lekarskog društva. Inicijator ovog skupa je Liga za imunizaciju i Srpsko lekarsko društvo. A povod su brojne informacije, samo tokom avgusta meseca, nekih 13 informacija sredstvima javnog informisanja, gde se vakcina kvalifikuje krajnje negativno. Ono što treba odmah reći na samom početku, da je vakcinacija, odnosno imunoprofilaksa, svakako najepohalnije otkriće ne u istoriji savremene medicine, nego u istoriji medicine uopšte. Ono sledi ono elementarno narodno, bolje sprečiti nego lečiti. Vi na jedan stvarno sa biološkog i medicinskog aspekta idealan način štitite nekog od infekcije izazivajući imuni odgovor koji on kasnije nosi u životu, a da ne dolazi do infekcije. I drugo, ono što također treba istaći je da je to jedna velika investicija. Velika investicija prvo u zdravlje jedne populacije, a drugo, isto tako, jedna velika ušteda sa finansijskog aspekta, jer niste suočeni sa lečenjem brojnih oboljenja, koja proizilaze kao rezultat neadekvatne imunoprofilakse naroda, da ne govorimo o izgubljenim životima. To je posebno važno za nas, jer kao što znate, u Srbiji, koliko je meni poznato, se godišnje samo 240 € izdvaja po glavi stanovnika za zdravstvenu zaštitu. Znači, kad uzmemo sve ovo, znači, imunoprofilaksa je nešto, to je jedno neverovatno veliko ostvarenje i nešto što je u stvari promenilo istoriju čovečanstva. Jer kao što znate, kroz istoriju su čitave populacione grupacije i tako dalje nestajale upravo zbog kojekakvih infekcija. Da li će se nešto menjati kada je reč o kalendaru imunizacije? Da li će se možda neke vakcine izbaciti, neke dodati nove? Ne, mi nećemo izbacivati vakcine, neke od zapadnih država. Kažu da lekari neke bolesti nisu vidjeli ni po 20 godina zbog kojih se djeca danas... Nisu vidjeli upravo zahvaljujući imunoprofilakse. Znate, nisu vidjeli mnogim, recimo, male boginje i da ne nabrajam druga oboljenja, upravo zahvaljujući tome što je njihova pojava u stvari sprečena zahvaljujući imunoprofilakse. Neko je zemalja se napustila, recimo, BCG vakcinu mi i dalje praktikujemo, jer znamo da ima tuberkuloze. Činjenica je jedna da ova vakcina štiti uglavnom tuberkulozom meningitisa i milijarne tuberkuloze, ali nije nelogično razmišljati da će i ove zemlje u budućnosti verovatno vratiti u vakcinu, jer kao što znate, ekspanzija je HIV-a u svijetu, a drugo, neka od terapijske sredstava koja imaju imunosupresivni efekt, također sve više uzimaju maha kao neophodna sredstva za lečenje raznih oboljenja, kad opet tuberkuloza postaje aktuelna. Mi ne samo da nećemo smanjiti naš kalendar vakcinacije, nego prvo želimo da ga inoviramo, znači želimo mnogo bezbedniju i efikasniju vakcinu protiv poliomijelitisa i protiv velikog kašnja i želimo da je proširimo sa jednom vakcinom, da protiv pneumokokne infekcije, takozvanom konjugovanu vakcinu za decu unutar prve 2 godine, da to uđe u kalendar vakcinacije. Dobro, evo mi smo radili istraživanje, pošto je počela vakcinacija pre 4 godine u Srbiji, vakcina protiv raka grlića materice i to se preporučuje da primaju devojčice od 10 do 14 godina. Mi smo jučer radili istraživanje koliko se to radi kod nas i došli smo do podatka da su to vrlo sporadični slučaji. Evo da pogledamo zajedno prilog. Hvala. Prema podacima Gradskog instituta za javno zdravlje Beograd, stopa oboljevanja i umiranja od raka grlića materice u Srbiji su među najvišim u Evropi. Evropski centar za kontrolu bolesti preporučuje da se sve devojčice od 10 do 14 godina vakcinišu protiv humanog papiloma virusa, čiji neki tipovi izazivaju rak grlića materice.
Vakcina postoji, obe postoje na našem tržištu onog momenta kada su, kad kažem tržištu u našoj zemlji, onog momenta kada su zakonski i odobrene od strane Agencije za lekove. Dakle, postoji procedura za svaki medicinski proizvod, lek pa i vakcinu, imunobiološki preparat. Vakcina kod nas nije obavezna, ne daje se kao takva i mi nemamo neku veliku brojku vakcinisanih, to su dakle sporadični slučajevi osoba koje su samo inicijativno odvele svoju decu. Polemika se u celom svetu vodi zbog toga što se ova vakcina preporučuje veoma mladim devojkama, odnosno devojčicama koje nisu stupile u seksualne odnose da bi ova zaštita imala maksimalni efekat. Zemlje Evropske unije u velikoj meri preporučuju mladoj populaciji devojčica, čak se pojavljuju preporuke i dečake u tom uzrastu između 10. godine, otprilike kada pred pubertet počinje vakcinacija. Kod nas se zaista ta vakcinacija vrši samo sporadično, ne postoje preporuke da to treba raditi, ali je činjenica da živeći u zemlji koja ima tako visoku incidencu karcinoma grlića, ukoliko postoji način i prevencija. Pošto je potreban veoma dug period da bi nastao rak grlića materice, koristi vakcinacije mladih devojaka neće se vidjeti još mnogo godina. Stvarni efekat vakcine na smanjenje raka grlića materice neće moći da se izmeri još nekoliko decenija. Evo, čuli smo da se samo sporadični slučajevi vakcinišu, ali došli smo do zaključka u stvari da se vakcinacije rade sve u cilju da imamo što zdraviju decu. Šta najviše ugrožava zdravlje naših mališana? Pa upravo najčešće oboljenja s kojima se mi pedijatri susrećemo, to su infekcije. Različite infekcije, virusne, bakterijske i ređe parazitarne infekcije. Koje infekcije? Pa najčešće infekcije disenih puteva, zatim infekcije pribora organa za varenje, zatim infekcije mokrećnih puteva, a znatno ređe ostale. Dakle, infekcije i dalje ostaju i bit će problem, jer da kad je u pitanju dečja populacija. Zašto? Zato što se deca susreću da nakon rođenja i sa gubitkom imuniteta koji stiču od majke, da posle 6. 9. meseca susreću se sa infekcijama i oni to je neki neminovan susret koji je naravno praćen preboljevanjem bolesti i sticanjem odgovarajućeg imuniteta. To najbolje znamo kad deca krenu iz porodičnog miljeja, u kolektive, onda stvarno ulaze u infekciju. Dakle, to je jedna neminovna i prirodna pojava. Dakle, infekcije. Opet kažem, na sreću, banalne infekcije, ali one ozbiljne infekcije su znatno ređe. I upravo imunoprofilaksa ima veliki zadatak da spreči pojavu ovih infekcija. Dobro, a kada pričamo o opštem zdravlju naših mališana, kako je opšte zdravlje naših mališana u Srbiji? I šta je to najveći problem naših mališana? Da vam kažem, ono što je činjenica jedna... Sem infekcije. Da, ono što je činjenica jedna da je zdravstvena zaštita dece u Srbiji, bez obzira na probleme koje mi kao zemlja imamo, i kao struka, na izuzetno visokom nivou. Objasnit ću vam zašto. Zato što smo uspjeli da sačuvamo lekara, specijalistu, pedijatra koji vodi račun o zdravlju dece. To je znači lekar koji posle osnovnih studija još 4 godine specijalizira i postaje kompetentan da pruži odgovarajuću zdravstvenu zaštitu deteta. Drugo, nas je oko 1700 u Srbiji i ono što je također važno istaći da taj pedijatar koji radi u dispanzeru primarne zdravstvene zaštite, tu nisu potrebna velika materijalna ulaganja, znači tu najviše dolazi do izražaja upravo ono znanje koje oni stiču ne samo kroz svoj rad, nego kod brojne sastanke koje mi imamo tokom godine. Znači, jedan pedijatar ima prilike da ako ćemo to izraziti u danima, pa svaki dan da sedi 8 sati, pa ja mislim 1-2 nedelje sa po 8 sati sedi i sluša šta je to novo u našoj struci. Dobro, podaci pokazuju da zdravlje mališana sve više ugrožavaju manjak fizičke aktivnosti i loše navike u ishrani. Da, to je problem civilizacije i nema šta, ima puno bolesti, oboljenja koje su proizišle iz toga. Gojaznost je jedan veliki problem, međutim ni blizu toliki kao što je u nekim razvijenim zemljama. Znamo da u Sjedinjenim Američkim Državama 40% odrasle populacije je gojazno, 30% njihove dece u zapadnoj Evropi, 25 do 30%, kod nas negde oko 15%. Mi smo još pre nekoliko godina pokrenuli inicijativu da stanemo na put ovom što predstavlja u stvari u pomenutim zemljama najčešće hronično oboljenje, jer gojaznost i posljedice gojaznosti predstavlja stvarno jedan veliki zdravstveni problem. Kao što znate, gojaznost
indukuje, odnosno postiče aterosklerozu, zakrčavanje krvnih sudova. Gojaznost također favorizuje hipertenziju, povišen pritisak. Povišen pritisak opet sa svoje strane postiče aterosklerozu, zatim taj pankreas, koji ima jako puno funkcije, između ostalog i funkciju vezanu za regulaciju šećera se, ako je neko gojazan, tokom vremena istroši, onda imamo dijabetes mellitus, onda imamo različite ortopedske probleme, a kad su u pitanju deca posebno u pubertetu, odnosno adolescenciji, onda imamo važne psihološke probleme i tako dalje. Tako da smo mi preduzeli čitav niz aktivnosti i uvek ističemo koliko je značajno da se deca adekvatno hrane. Znači, mi unutar prvih godina ne obezbeđujemo pravilnom ishranom samo detetu sve neophodne hranjive materije da bi mu se omogućio pravilan rast i razvoj, nego ga istovremeno i vaspitavamo u pravilnom odabiru hrane i u količini hrane. Evo ono što nas pedijatri jako pogađa, to su brojne pekare koje se nalaze ispred škola, pa nažalost u samim školama. Mislim da bi to država morala da stane na put tome. Evo, ja sam kao dete, rođen sam na selu, to je jedno selo 7 km od Kikinde. Imao sam kao osnovac školsku kuhinju. Zadnjih godina čujem neke političare koji ovo pominju. Ne treba, to je davno, su ljudi to smislili, izmislili i tako dalje. Znači, treba ponovo vratiti školske kuhinje, koje bi bilo u organizaciji same škole, zatvoriti pekare ispred škola, jer ta hrana puna masti i skroba, nekvalitetna i tako dalje, ozbiljno ugrožava. Ona jeste ukusna i primamljiva, ali ozbiljno ugrožava zdravlje naše dece, jer znate kako, mi mora da vodimo računa o toj mladosti, jer ona nam je budućnost. I činjenica je jedna da država ili narod koji ne vodi računa o mladosti doda bi još i pameti, nema budućnosti. Kada treba početi sa prevencijom gojaznosti? Pa sa prevencijom gojaznosti se počinješ od samog začeća. Mi preveniramo gojaznost trudnice. Jer ako se trudnica goji, ona će gojiti svoje dete, a dodatno trudnica koja je gojazna sa velikim rizikom dobija takozvani gestacijski dijabetes, koji je skopčan sa većim prilivom glukoze u krv ploda koji se goji. Drugi važan razlog je prirodna ishrana, majčino mlijeko i ono što ja ističem studentima i generacijama lekara, nešto što najvrednije što majka može dati svom detetu posle darovanog života je njeno mlijeko. Znači, prirodna ishrana, dojenje. Zatim, uvođenje nemlične hrane u pravo vreme od navršenih 4 do 6 meseci, ali u skladu sa optimalnim potrebama deteta. Hranu ne treba soliti, jer to povećava unos hrane. To je naše biološko svojstvo. Hranu ne treba dodavati šećer. To također povećava unos hrane. I drugo, te navike stečene u tom najranijem uzrastu za slatkim i slanim se kasnije nose u životu i prave, prave gojaznost kao problem. Ova tema će biti prisutna na predstojećem 17. kongresu lekara Srbije, koji se održava od 21. do 23. septembra. Jeste u Sava centru ovdje u Beogradu, a posvećen je 80. srpske medicine i 140. godišnjici osnivanja Srpskog lekarskog društva. Srpsko lekarsko društvo, ono što treba da zna javnost, je naš ponos, osnovano je 1872. godine na inicijativu jednog velikana naše istorije, doktora Vladana Đorđevića, i kotira kao jedna od najstarijih medicinskih asocijacija u svetu. Hvala vam puno što ste izdvojili danas vreme, što ste bili gosti emisije Srbija Online.